Christiansborg from 1928. It houses the Danish Parliament, Folketinget, the Supreme Court, and the official state rooms of the Queen. In front of the castle, you can see a statue of King Frederick VII, who signed the first Danish Constitution in 1849. Qui a destra vediamo il castello di Christiansborg dal 1928. Ospita il Parlamento danese, Folketinget, la Corte Suprema e le stanze ufficiali della regina. Davanti il castello potete vedere una statua dal re Federico VII che ha firmato la prima Costituzione danese nel 1849. Så skal vi bede om pas på hovedet endnu en gang. Please mind your heads. Attenzione alla testa, per favore. Her længere frem til højre ser vi børsen, som blev bygget af kong Christian den 4. Tårnet på børsen viser 4 drager med deres haler svunget sammen, og de 3 kroner i toppen symboliserer de 3 skandinaviske lande, Danmark, Norge og Sverige, som Christian den 4 alle sammen gjorde krav på at være konge af. Here to the right we see the old stock exchange, built by King Christian IV. The tower shows 4 dragons with their tails entwined, and the 3 crowns at the top symbolize the 3 Scandinavian countries, Denmark, Norway and Sweden. A destra vediamo il vecchio palazzo della Borsa, di Cristian IV. La guglia mostra 4 draghi con le code intrecciate e le 3 colonne simbolizzano le 3 paesi scandinavi, la Danimarca, la Norvegia e la Svezia.